Okurujiraho abatura batwire no babonabona obwire buringwa obo batina hukora bibyo mshuburo byabo no kuremerwa kuzo mu marwaro n'amashomero ahabwe engudo n'entindombi omuri Kanungu. Twashemererwa munonga ahabo kwangwigwamo tukakorerwa urutindo rw'itorumba twire twine kizibu tarakonekitinga nakambuga mu bya business yo mu kutambura turatwara bagwire kuruga kunuya turabatwara kambuga no bwoba butina no gukora nabo yenda kusima team etwira hampaha because bagizire enkoragana nunji munonga n'abataka beitu kandi bakoraje munonga munkwata no tongera tubasime tubatera umungaro munonga. State Minister w'ebyobushubuzi amakorero n'ebigombe ebyabeterine General Wilson Badi niwayebembire kutongoza orutindoru orukozwe Uganda People's Defence Force Engineering Brigade. Unga kandi mu bimwe bitukora no kugaruka mu bantu abatwire amani kutushobozesa okusingura orutaro no kuleta government ya NRM egyo yimukureba kandi ebikozwe bingi munonga ebyamashanyarazi ebyamizi ebyamahuraro ebyo byona biri mukora onka UPDF buri mwaka kwe kubana jaguza negaruko mu bantu gire kiba ekiyabagasera abantu obunywani bwabo bugume bukwatine. Omukoro guhikirwa na Minister Dr. Chris Baryomunsi kandi asimire government okufayo munongo kusyoboherezo mbyanga nekurakurana etunguka kugendo mesho amashanyarazi amezi amashomero amagwariro ekuto ebyo byona kubingo bworo ukorukuto kwetu kwa rubunjiri kihehe Kanungu orurabire hano kijanga kirima ejo netunguka NRM eri gukora kandi otwaro ku sima kwetu wa His Excellency the President. We are committed even further on this coming election okumekinga shwango muri kigezi twatwebembiro mukutera karuru karungi kutera president wita karuru gasha kwa Hweza Wilfred.